سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنايو مبار نلوم ما كم توتروا نكتاتلو زلنا عبيت زيناتاتنا عالمنا عبيت الواز قبرو زلو اكايداتات كنري كنفتنينا نسو دما ملو يوروبان امريكان كم دما راشان دارقات بس عالم بقال ملكع زساتفلو زلو كويناتنا راشا يوكريني ابزوان زيت كويناتتي امريت يوكرين تراي ديكونس امريت راشا وني قدسلالو بحفشا استراتيجي ناي زيلنسكي بمشاركته كنقف نسمع لنا كابتا قداسي جنبارات هديمو حدش جنبار كفيتو استراتيجيناتو نصر سلا زي نبره ودقات يقاطمو له بزح حتوتا دما كلا على الجمير له بوغن راشا دما ايفن راشا انتاي تعلاماناتا سلامتاي قبر ملس زي تبزلا نفسو زقال حتوتا زلعل زليو زي بكل ما نقد كنريا كنفتنينا سفي زغونة انتنا كلونايو مجمريا بس خون جمرينا لايك جبرو سبورت جبرو مسايد ما قصدنا بالكم اسكا مجمريا انتاي زكاتم زلو تكونتات ابز سمعوا محابريتك تبنا تخليها كومنت ما قدر بليز. Watching Sky News today, it's now been 2 weeks since Ukraine began its cross-border offensive against Russia. But Russia continues to advance in eastern Ukraine. So let's try and work out the situation. We're joined now by our defence and security analyst, Professor Michael Clark. Great to have you with us. So just explain where we are. What's the picture? Yeah, Sophie. انتهى لسميكم هذا درو كباب كل تقنا جيرولو سراويتنا يوكرين هندبتها ومتقعتي عمريتنا راشا كورسك سبار ريجن مود ما قال تريتوري وين قال كفالنا راشا حيزو كم زلون بزح هذا ميتشع زغون حزبي كم استغلابتن تنغير نيرو زغ قبر كله سراويتنا يوكرين قد مزكو زي ما تقعت زمو سادو حدا نقر نصر نيرا بيوكرين بتدقاقا من نصر كوين الزربلو زنبره يوكرين واحد سراويت قاطموا خمزلو نتي جنبارات نراشا نخد كلاغل سراويت وحيدوا سب وحيدوا خمزلو مجمريا اصوارن سب نيرو تا اصوار حق زما سبجن مفتحي كم زي رخبلو مفتحي سب وحيدوا زلو جنبار ويون حيل انت يزقبر نتاع عمسبو باستراتيجيك تقام كندسفتن عندار زخونه كوينات دما ابسفح مريت راشا كفيتو زعجي ابت مجمريا نبي ار ني حدا نزخل ميديا بتاعم زقرم سرحنا يوكرين مبال حق زومي እጅግ ተመሊሰም ተማል ዘጣቁ ዕለም ዝነበሩ እቲ ሓቂ ተውፅኡ ይጅምር ኣሎ ምክንያቱ እዚያ ነራት ዓላማ ንሓደ ክልተ ሰሙን ብፈንጠዝያ ናይ ሚድያ ጌርካ ነቲ ሪያሊቲ ክሽፍኖ ምፍታን ማለት እዩ እምበር እቲ ሓቂ እዚ ሕጂ ባዕሎም ቅድሚ 3 መዓልቲ ናይ ራሻ ፍሉ ናይ ዩክሬን ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝኾነን ራሻ ወላ ሓንቲ ፑቲን ከም ዘሕፈርዎን ጌና ውድቀቱ ከም ዝቐረበን ይዛረቡ ነይሮም እቲ ኩንነት ግን እቲ ሚድያ ክነግረካ ዘይደሊ ምስ መረሮም ነቲ ሓቂ ከውፅዎ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና Listen now and table Well, there's the picture. There you go. There's the map of Ukraine, and there's the enclave in yellow up there. That's where the Ukrainians are doing really well, moving into Kursk on a 30-mile front by about 20 miles deep, and that may get considerably bigger quite quickly. So undoubtedly, the Ukrainians are doing very well there. They've shocked everybody by their ability to do it. But 300 miles away, this is where they may now be paying the price for that success because of the forces that they've moved away to that enclave. And the Ukrainians have been under tremendous pressure here for several months, but the pressure is now becoming really intolerable at Toretsk, which is quite a small place, but it's important because it's near to Chasiv Yar. And لكتا زربا ديا بسفح وند زربا لزلو انتي زبل زلو بتانيشتي عوز مزقبوا بتكرسك بحر ريجن بزح زطاق علم زنبرو اوكي تبغيو نبزح ميديا غالب رخيب كاغا واغاناتو جنابيخا خد كفلو بوتين ابتناتهم استراتيجي خيدو مسوم كعندر مسوم كسعسع اي مرص بالصار انتي مريصو نسو بينه منقدي نتا حزوا زنبره استراتيجي ناي متقعتي اباتو كيرو كسرح كم زلو درو دما توصيت ناي بوتين راي وهجي ابتي قند جنبارات اردتاتنا يوكرين يسبر كم زلو چاسي فيار كم دماستي تي تورتيسك دبلو دلو يا ابوتات سراويتنا راشا እዚ ከማን ሕፅር ኣቢሎም ኣጉዲሎም እዮም ዝነግርዎ ዘሎ ሕጂ ክነግረኩም እየ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ድፊኢት ይገብር ከም ዘሎ ወይ ስትራቴጂካዊ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ራሻ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ቀንዲ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ፎልስ ፍላግ ይብልዎ ፎልስ ፍላግ ማለት ኣብ ካልእ ቦታ ከይድካ ገለ ነገር ከም ዝገበርካ ኣክት ትገብር ሚድያ ምሳኻ ተኮይኑ ድማ ንዑ የጣቃልካ ነቲ ሓቀኛ ዓወት ናይ ፀላኢኻ ግን ድምፂ ከም ዘይረክብ ትገብሮ ራሻ ግን
نميديا ناي معراب نمحقوا سلازي كون تقالسناتهم علاماناتهم سلازغوني ميراب معراباو ميديا انتايبلن اي قد سومني زلو سرعهم ترايم كسرح زغلو نتناتهم ناي ميديا عوت ناي كينات دما يقدسولون يم زلو ابزي ناي جنبار عوتالو ناي ميديا عوتالو ابي نفلطزي اب كينات ناي تግራይ اب تግራይ ዝነበረሉ ኩናት ዝغل ሚድያታት ብፍላይ ናይ ኤርትራ ቶም ተቃውምቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቪድዮታት ዝብል 10,000 ሰራዊት ናይ ኤርትራ ተቐቲሉ 50,000 ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ተቐቲሉ ቶም ኤርትራን ኮይም ከም ዝብሉ ምስቲ ትግራይ ትዕወት ዝነበሩ ማለት እዩ በቃ ሰራዊት ካበይ ድፍልፍል ዘሎ ክንዚ ሰራዊት ተቐተለ ተኮይኑ ኣሃ በዚ ክንዚ 20,000 ዝሓዘ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ከምኡ ናይ ሻዕብያ እዮም ዝብሉ ቀንዲ ነቲ ናይ ፈደራል ኣይጠቕስዎን እዮም ምክንያቱ ፅልእናቶም ንሻዕብያ ስለ ዝኾነ ቀንዲ እዚ ተቢሉ ናበሉ ሰራዊት ጅግና ሰራዊት ናይ ትግራይ ተዓዊቱ ጅግና ሰራዊት ናይ TDF ከምዚ ገይሩ ይበሃል ነይሩ ኩሉ ግዜ ከምኡ ምስ ሃንደዱ እዮም ነይሮም 2-3 ዓመት ዝገበረት ኩናት ናይ ዓወት ሚድያ ናይ ህወሓት ነይሩ ናይ ትግራይ ነይሩ ኣብ ሚድያ ዝተዓወቱ ሰም እዮም ነይሩ ኣብ ተግባር ግን መን ይዝዕወት ነይሩ ሙሉ በሙሉ ኣብቲ ተግባር ሻዕብያ ይዝዕወት ነይሩ ኢትዮጵያ ይኮነ ገለ ይኮነ ሻዕብያ ይዝዕወት ነይሩ ሻዕብያ ዕላማታቱ ታክ 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 ኣቢሉ ስርሑ ሰሪሑ ሙሉ ዓወታቱ ተጎናፂፉ ኣብ መሬቱ ተመሊሱ ማለት እዩ ታቶም ጉሕላቱ እልፍ ጉሕላን ሌባን ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ኩላቱ ወላቶም መሻርክቲ ዝነበሩ ኩሎም ይፈልጦም ስለ ዝነበረ ሓሰውትን ወስላኻትን ስለ ዝኾኑ ኣብ ሓዊስካ ኩሎም ዘድልዩ ዕላማታት ሃሪሙ ሰራዊቱ ጠርኒፉ ኣብ መሬቱ ኮፍ ኢሉ ፕሪቶሪያ ዲኹም ትኸዱ ወላ ኬንያ ኢኹም ትኸዱ ንዓኹም ምልክት ብምባል ድማ ኩነታት ስለዚ እቲ ኣብ ሚድያ ዝዕወት እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝደልዮን ዝፈትዎን ሓይሊ እዩ ንሱ ግን ኣብ ባይታ ይዕወት ማለት ኣይኮነን ኣብ ኣፍጋኒስታን እውን ይዕወቱ ከም ዝነበሩ እዮም ዝነግሩ ኣብ ባይታ ግን መን ተዓዊቱ ሰራዊቶምን ኣፅዋራቶም ገዲፎም ኣሜሪካ ከም ዝሃደሙ ኢና ሪኢና ስለዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እቲ ሚድያ ብፍላይ ምዕራባዊ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበልና ሓበሬታ ንሳቶም ዝደልይዎ ስኻ ክሰምዖን ክትፈልጦን ዝደልዩ ካዳ እምበር እቲ ሓቂ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ሕጂ ገምጢልካ ኢኻ ተንብቦ እቲ ሓቅናቶም እቲ ናይ ካልእ ወገናት ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ ምፅኦ ስለ ዘይፍቅዱልና ነቲ ሓበሬታ ናቶም ካብቲ ቃላቶም ኢኻ ክትርድኦ ዘለካ ስለዚ read between the lines ኣብ መንጎ ላይንስ ከተንብብ ክትክእል ኣለካ And Pokrovsk, Chasiv Yar is important because that is the high ground that controls the movement towards Kramatorsk and Slavyansk. Pokrovsk is important because it's a hub, a transport hub, controls movements north and westwards. And Pokrovsk itself is now being evacuated. So the Ukrainians are already moving people out of Pokrovsk, which a bit like Bakhmut and Severodonetsk before it, looks like the prelude to a battle that will probably leave the place. So ከም ድሪኦ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትውግእ ምስዓሮም ስለ ዘይተርፍ ንሲቪላውያን ክወፁ እዩ እዚ ዘለዎቶም ዩክሬን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ተቐንዲ ኣገደሲ ነዊሕ እዋን ዝተቃለስሉ ስታንድ ስቲል እናበሉ ዘይሰጋገር ዕርድታት ዝነበሮም ዝበሃል ዝነበረ ራሽያ ትደፍእ ነይራ ራሽያ ክትደፍእ ካላት ትደፍእ ኣላ ሳሕቲ እዮም ዝብሉ ሳሕቲ ክመሮም ከሎ ጥራዮም ዘውፅዎ ዘረባ ስለዚ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝኾነ ካብ ኣፎም እውን ንሰምዕ ኣለና ካብ ብስፍሕ ዝበለ ክንሪኦ ኢና ነዚ ኩነታት እዚ ናይ ፔንታጎን ዝሃቦ መልሲ ክንርኢ ኢና ሕጂ Has Zelensky's ambition left East Ukraine exposed to the Russian onslaught? We're asking that question because despite Ukraine's thrust into Russia, Kiev's forces have been on the defensive on its own turf. They are facing an uphill battle in the strategic eastern city of Pokrovsk, where Russia has steadily advanced in recent weeks. Yeah. እቲ ካብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ቁሩብ ውፅእ ዝበለ ሓበሬታ ዝህቡ ቻነላት ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ዘለንስክን ዩክሬን ዓንዳሮ ካይዳ ኣብቲ ቀንዲ ዕርዲ ንሱ ክከላኸለሉ ዝግባእ በቲ ዓቕምዳታቱ ኣብኡ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ ራሽያ ቀላይ ሃገር እዩ ባሕሪ ራሽያ ንእሽተይ ቁሸት ሒዝካ እሞኻ በቶም ኤሊት ኮማንዶን ብርጌዳትን ናትካ ከይድካ ኣብቲ ቀንዲ ድፋዕ ፀላኢ ገዲፍካ ስትራቴጂ ናቶም ንዕዖም ተኸቲሉ ማለት ኣብቲ ቅድሚ ግንባር ዋላ እንተ ዝቕፅሉ ነይሮም ኣይመኻልዎምን እንዲ ዝበሃል ግን እቲ ስትራቴጂ ናይ ኔቶን ናይ ኣሜሪካን ዝነበረ እዩ ሓድሽ ግንባር ተኸፊትካ እንታይ ንምግባር እዩ ምናልባት ፑቲን ሰራዊት ወሲዱ ንዓኻ ክከላኸል ኢሉ ናብኡ ከይትኸውን እሞ በቲ ዘለዎ ግንባራት ቁሩብ ይሃድእ ኸውን ንግዚኡ ራሽያ ዩክሬን ሰራዊት ክሳብ ተንቀሳቐስ ወይ ትዕልም ወይ ገለ መለክ ሓድሽ መንገዲ ክሳብ ትፈጥር ፑቲን ግን ስለ ዝፈለጦ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ወይ ለውጢ ከይገበረ እቲ ውግእ ቀንዲ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ብፃዕቂ ይገብሮ ከም ዘሎን ኣብቲ ዘለንስኪ ሰራዊት ሰዲዱ ተዓዊተ ዝብለሉ ዘሎ ግን ናይ ኢመርጀንሲ ሰራዊት እምበር ቀንዲ ሰራዊት ካብቲ ግንባራት ከውፅእ ከም ዘይደለየ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣናብባ ናይ ራሽያ ሓያል ከም ዝነበረ ንመለስ ሕጂ ኣሜሪካ እንታይ ኢሎም ይዛረብሉ ኣለዉ ኣብ ፔንታጎን ዝተገበረ ዘረባ እስክንስማ
Secretary Austin spoke by phone yesterday with Ukrainian Minister of Defense Rustem Umerov to discuss current battlefield dynamics, Ukraine's ongoing operations, and Ukrainian reconstitution and training efforts. During their call, Minister Umerov provided an update on the impact of Russia's continued attacks in Ukraine. Secretary Austin and the minister also discussed the next Ukraine Defense Contact Group meeting, which will be held next month in support of Ukraine's urgent security assistance requirements. As we've said, since Russia's illegal and cruel invasion 2.5 years ago, the DoD will continue to support Ukraine with the means to deter and defend itself against further Russian aggression. The full readout of the phone call is available on defense.gov. Separately, سنتايز مزلو منستر قدات وزايناي هاجر نا أمريكا لويد أوستن مزنو منستر مكلخنا يوكرين ركب كم زقبر زلون بزعبات زلو حودو كينات خل أبديت وسط كم زلون أبزقص المعلطات دماز قبرناي أسوارات انت عين تسواري اليوم كمية اليوم تايك خون غل زاد اللي نوع حبريت عن مكيار كراقم مخانم يجوز زارب زلو سلازي كلت يوم نسرد يكونس تي يوكرين ناي أمريكان حيل كراقم مخانو يجوز نقر زلو سلازي أمريكا fully ملو أبزق كينات زي إذا إتياز الهجرة. the Department of Defense continues to closely monitor the situation in the Middle East and take steps to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. The department's recent adjustments to the U.S. military posture in the region have enabled us to bolster U.S. force protection, increase support for the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to various contingencies. As you've heard us say previously, we remain intently focused on de-escalating tensions in the region while also remaining focused on securing a ceasefire as part of a hostage deal to bring all of the hostages home and to end the war in Gaza. With that, take your questions. We'll start with AP, Lito Beldor. Thank you, Pat. Two things on Ukraine. One, have you or has the Pentagon seen any significant Russian movement back into Kursk at this point? Can you at least give us some sort of broad assessment about what you're seeing, even if you're seeing nothing at all? And then I have حمت تزلو بزعباتنا ميدل إيست سلا زارب تنهي أبكال نبين خنريو نخلابزي مسنا راشا كنا بلاين دلنا سلازي انتايو حتى زخون زلو عجي استراتيجينا يوكرين أوش راشا أتيزلو نتشراويت منكس قاس كافتي ناي مبرق أو جنبارات ناي راشان يوكرين زواقالو زلو كابو سراويت ناي راشا تنكساقيسو نابتي كيرسك زبال بوتا زحدش جنبار كفتهم بزلو يوكرين ناو زخي سراويت تريد اللغو منكس قاسات ناي راشا كما يمثل أن استراتيجينا يوكرين نمبدها كيف تنلودو نزبل حتى انتاي تريد لغو ملا تحت الله بس نسمعي. a second question. Sure. Again, without getting into an operational update here, we have seen indications of Russia moving, a small number of forces into Kursk, the Kursk region, to respond. I would say, generally speaking, though, Russia has really struggled to respond, and you continue to see some Ukrainian advances in that regard. But again, I'd refer you to Ukraine to talk about its operations and to Russia to talk about its own. سنتاي زبل زلو بحفشة نيشتي من قصاصاتنا نرزلنا حجي مبزحت تميديا لك كبز بنتاغون زبل زلو بمولم حدا عين الزربايم زارب وانتهي سدما بوتين أو راشيا نتب كيرسك تجبر متكعتي ملسن خطبلو كم استشجرتن بخمي كم تملسو أغلى 5 أباباني مزاربو زنتايو رابطن ساتهم زحسبو ما مسعوديا سلدياتوي by the way بوتين بزنا يزياتهم مسعوديا تشجرن تزغون اتمتكعتي تقايدو وقو قال اللونا تبعلو نابكال هاجرنا بأذربيجان كيدو شمقلنا نايتن كلتا قرابة هاجرات نغابري في التنير سلازي Putin already feels like things are under control in his house. كم بقنا يكونن وتدراوي ساعتها كم زنبرة زقلت حبري تاوني وتعلو سنهينا خنريه ناسو. سلازي عمودة تنتهي بالزلو راشا كم تزدل مقص عصاتنا يسراوي كابت جبارات قبر كم زيلا وتصيتنا تدما نتحقف يوكرين فترات تسراوي تاب بمنقص بمتكام لك عبت زنبرهم جنبار مهرام زقد 100 ريال أنا دفيهم نقد 200 موضوعهم زلوا زقلت حبري تاي مالتي نسيت تكون الناس. Forces. And then secondly, did the Ukrainians ask anything, or are they asking anything from the United States in order to help with the operation there? Are they asking for any specific weapon systems or other support? Yeah, I don't have anything to announce from the podium. As I mentioned, we'll be conducting the Ukraine Defense Contact Group here in September, which again is out what they're employing in their operations. So, Brad. So when the secretary spoke with the Ukrainian defense minister yesterday, did they discuss long-range strikes into Russia, and is the U.S. considering reversing that policy? So I'm not going to be able to. تنتهي بالدلو أبتير كبنا منستري مكل خالنا أمريكا يوكرين نبزر قبل زلو مليسهم نبتوش تراشا نمتكع
ክፍቀደና ኣለዎ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ዩክሬን ብዛዕባኡ ተዘራሪቦም ዲኦም እንታይ ኣሎ ኣብዴት ብዛዕባኡ ምክንያቱ እቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ ማለት እዩ መሊሱ ንከስፋሕፍሕ ኣሜሪካ ድሮ ነቲ ሬድ ላይንስ ናይ ራሻ እናሰገረት ነቲ ቀይሕ መስመር እናሰገረት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እንድያ ትወስዶ ዘላ እቲ ኩናት እቲ ናይ ራሻን ፑቲንን ትዕግስቲ ግን ንብዙሕ ዓለም የገርማሉ ንገሊኦም የቆጥዕ እውን ኣሎ ስለምንታይ ግብረ መልሲ ዘይሂብ ዝብል ንሱ ግን ይፈልጦም ኣሎ እንታይ ክገብርዎ ከም ዝፍትኑ ዘለዉ provide more detail than what we've included in our readout, other than to say, our policy when it comes to long-range strikes has not changed. Thanks. Tony? On ATACMS in the Kursk offensive, do the Ukrainians have permission to use ATACMS to blunt a Russian counteroffensive into the pocket they've captured? So I'm not going to get into Ukraine's selection of capabilities as they conduct their operations. Our policy has not changed, which is in terms of using long-range strike capabilities to conduct deep strike. As you've heard us say, conducting counterfire or defensive operations across the border is permitted, and I'll just leave it there. So እንታይ ብፅንዩ ንሕና ፖሊሲ ኣይቀየርናን ማለት ዩክሬን ከም ድሌታ ኣብ ውሽጢ ራሻ ክትሓርም ትኽእል እያ ተፈቒድላ ዘሎ እዩ ስለዚ ብወገን ኣሜሪካ ክገብርዎ ዘይክእሉ ኩሉ ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ገይራ ኣላ على زرار كل التمثالات نروح زخيد ديو أتنفرت كوينات F-16 ديو كله غيرهم وش ترى شك هرمو أبت جنبارات أبتو ناي عود كوينات إن حجز ناس نتنا يوكرين محاسب بهالزنا برا تغيروا لومي وش ترى شا زكاء لك عنوات جبر بزكاء لك كتعن فتن زعينة تزازين يوكرين توهيب وزلو so البنتاغون دما بنتور بوليسي السمخانون حدش تغير وبوليسي كم زي لان يوم زنقر زلو كمل ساينا زيا معناته تقندي استراتيجي نمنتاي علامه كم زي يخبر كم زلو هنا كان رزالنا نغزل اسكابزتي عودو كينات كما يمثل Troops are now around 10 kilometers, that's 6 miles from the city, in a situation that local Ukrainian authorities have described as extremely difficult. If Ukraine hoped that its incursion into Russia would relieve the pressure on the eastern front, it's clearly not working. Today, Ukraine's Air Force commander released a video showing an airstrike on a village east of Pokrovsk. On Monday, the Ukrainian military said that its troops were subjected to dozens of attacks by Russian forces around Toretsk and Pokrovsk. Both are settlements in eastern Ukraine. In fact, the Ukrainian authorities claim that there were around 63 skirmishes on Monday around Pokrovsk. So እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዩክሬን እቲ ዘውፅኦቶ ስትራቴጂ ራሻ ክትክተሎ ይደልየትን ብንፃሩ ራሻ ሓጓፍ ተፈጢሩ ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ነቲ ፃዕቂ ናይ መህረምትናቶም ናብቲ ዕላማ ናቶም ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባራት መሊሶም ክደፍኡ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ዋሕደ ሰብ ከም ዘለዎ ናይ ዩክሬን ዕርዲ ፈሊጦም ስለ ዘለዉ እቲ ሰራዊት ናብ ኒው ተንቀሳቂሱ ዘሎ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቦቱ ወፅኡ ስለ ዝኸደ ንዑ ክስዕቡ ድማ ስለ ዘይከዱ እቶም ራሻ ኣብቲ ግንባራት ቀንዲ ግንባራት ናይ እዚ ግንባራት እዚ ምብራቃዊ ግንባር እቲ ኣብ መንጎ ብጫን ኣራንሾንን ዘሎ ፍልልይቲ ኣራንሾንን ናይ ራሻ ክኾን ከሎ እቲ ብጫ ድማ ዩክሬን ንብል ዘለና ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ሚልዮናት ዶላር ድፋዕ እዩ ዘሎ that's why እቲ ኩናት ብፍፁም ክንቀሳቀስ ዘይክእል ዘሎ እዚ ዕርዲ እዚ እንተተሰይሩ ካልእ ዕርዲ ንክሰርሑ ብጣዕሚ ከቢድ ካው that's why እዚ ናይ ምብራቃዊ ግንባር ክንምንታይ ኣፅዋር ይፈሰሎ ክንምንታይ ኣብኡ ደማዊ ኩናት ይካየድ ኣሎ ብፍፁም እቲ ድፍዓት ክስበር ኣይክእልኒ ብኣዝዩ ፅኑዕ ዝኾነ ኮንክሪት ወይ ከዓ ብቸሜንቶን ብኮንክሪትን ዝተሰርሐ ድፍዓት እዩ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ሓያል ዝኾነ ድፍዓ እዩ ዘለዎም ብፍላይ ራሻ ክደፍኡ ይክፍትኑ ከለዉ እቲ ዩክሬን ነዊሕ እዋን ዝሰርሖ ድፍዓት ስለ ዘለዎ ኣብኡ እቲ ንዑ ከተውፅኦም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብድሮናትን ብቴክኖሎጂን ብገለ እናተገበረ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ግንባራት እዚ እንተተሳዒሩ ካልኣይ ግንባር ጌርካ ንክትከላኸሎም ንራሻ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክኸውን እዩ ዝበሃል that's why ድማ ብዘለካ ኣብዚ ቦታታት እዚ ብርቱዕ ዝኾነ ውግእ ዝካየድ ዘሎ and again እቲ ምዕራባዊ ዓለም ስሕት ኢሉ ደውፅኦ ሓበሬታ እምበር ነዚ ከውፅኦ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ኩናት ኣብ ዝግበረሉ ቦታ መን ይስዕር ኣሎ መን ከይስዕር ኣሎ ንክንፈልጥ ክትፈልጥ እውን ስለ ዘይደልዩ ኢኻ ነዚ ዘረባ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቐዲሙ ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፆ ሰብ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ድኽመት ናይ ኔቶን ናይ ራሻን እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ካባ ሓደ ንናይ ራሻ ኩነታት ክገልፀልና ክፍትን እዩ Ukraine and by extension NATO have invaded Russian territory in the Kursk region, and you have recently written a piece about this incredibly dangerous escalation that is now into and close to the end of the second week. I wanted to ask you, one,
to discuss what your findings and your reporting on this pretty monumental event. And also, if you could tie this into something that I've been very concerned about, and I think the rest of the world is, including Russia, is how this escalation kind of marks another step forward to an unthinkable conflict, direct conflict between NATO and Russia. Yeah. So እንታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ ትሕቶ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ካብ ናይ ዩክሬንን ራሽያን ናብ ናይ ኔቶን ራሽያን ገፁ ይሰግር ዘሎ እዚ ከዓ ድኻም ናይ ዩክሬን ክርኢ ከለና ዩክሬን ኦፍ ኮርስ አንፕሬዲክተብል ወይ ከዓ ክትግምቶ ዘይትኽእል ሓይሊ ወይ እውን ኣካይዳ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዚ ሕጂ ኣብ ራሽያ ኣገይሮሞ ዘለዎ መንገዲ መግለፂናት እዩ ግን ናይ ዩክሬን ብልጫነት ድሪ ወይ ከዓ ናይ ዩክሬን ስትራቴጂ ናይ ኔቶ ስትራቴጂ ጥራይ ድዩ ዝሰርሕ ዘሎ ወይስ ኣብቲ ቦታቲ ናይ ራሽያ ድኽመት እውን ነይሩ እስካብ ዝስምዖ Well, from the beginning, many of us independents, we had two key questions. Was the Ministry of Defense in Russia caught napping in an astounding way? Or was this more or less engineered or re-engineered to set up a lethal trap for Ukraine? So these were my first thoughts from the beginning. Then I started talking to some people, and then I asked some of my very good sources in Moscow directly. Said, look, I know you cannot be compromised. I know this is an extremely sensitive matter of national security in Russia, but as much as you can tell me in a one sentence or so, more than appreciated. And they volunteered. And in fact, one of them told me that he will give me a full briefing when I'm back in Moscow. I'll be back in Moscow in a week or so. So I'm eagerly expecting this full briefing in detail. It's a very, very, very complicated affair because it involves what goes on inside the Ministry of Defense. They are clans. It's tribal. They are in shock. There are people who are against Belousov, the new Minister of Defense. There's the Shoigu gang, the Gerasimov, the faithfuls. It's very complicated. And for all of us, it brings back what Prigozhin was saying all the time. And he was, to a large extent, correct when he was talking about internal corruption in the Ministry of Defense. ብሕፅር ዝበለ ፔፕ ኤስኮባር ኣብ ራሽያ ዝቕመጥ ዘሎ ሓደ ብራዚላዊ ጋዜጠኛን ጂኦፖለቲካል ኣናሊስትን ኣዝዩ ሬስፔክትድ ሰብን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት እቲ እዚ ምስ ኣጋጠመ ብፍላይ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሽያ መሬት ክቋፀር ምስ ጀመረ መጥቃዕቲ ክገብር ምስ ጀመረን እቶም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ንከታተሎ ክልተ ሕቶታት ክመፀና ጀሚሩ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ራሽያ ወይ እውን እቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ራሽያ ደቂሱ ከሎ ዲ ተረኺቡ ዘሎ ከምቲ ምዕራባዊ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ወይስ ውራይ ኢሎም እዮም ዝእትዎም ዘሎ ከም መፈንጠራ ሓደ ካብኡ ዝነፀረለይ ካብቶም ኮንታክት ናተይ ምስ ተዛረብኩም ዕፅር ኣቢሎም ዝሃቡኒ መልሲ ጌጋ ወይ እውን ስሕተት ኣካይዳ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ከም ዝነበረ ኣብቲ መርሕነት ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ከም ዝነበረ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ራሽያ ፑቲን ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ብብልሽውና ብዙሓት ጀነራላት ከም ዝኣሉ ዘሎን ናብ ቤት ፍርዲ የቕርብ ከም ዘሎን ካብ ስልጣናቶም የባርር ከም ዘሎን ምክንያቱ እቲ ብልሽውና ኣብቲ ሰራዊት ይርከብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ክትዋጋእ ከለኻ ሓደ ነገር ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ገንዘብ ብዝሒ ፕሪንት እናገበሩ ገንዘብ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከስድዑልካ ክኽእል እዮም ኣሜን እዚ ኣብ ኩነታት ናይ 98 ወሪና ኢና ኣብ ኤርትራ ከመይ ዝበለ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ መንጎ ከመይ ገይሩ ሰሊኾም ኣትዮም ሓበሬታ ካብ ላዕለዋይ ክፋላት መሊቑ እናወፀ ሽግር ከዳዓት ንክፈጥሩ ዓቕሚ ኣለዎም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ገንዘብ ዝደሊ ሰብካ ኩሉ ስለ ዝኽእል ንምስታዕ ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ኩላቶም ሰው ኣድቫንቴጅ ኣለዎም እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ሰብ ከስድዑ ክእል እዮም ስለዚ ራሽያ እውን ሓደ እዮ ገዛናታ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሓዱሽ ሚኒስተር መፅኡ ዘሎ መሊሱ ናይ ምፅራይ እዮ ክወሃቦ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ስሕተት ናይቲ መርሕነት ናይ ራሽያ ከም ዝነበረ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኩሉ ካብ ራሽያ ዝደለይዎ ይኸይድ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ብፍላይ እዚ ኣብ ከርስክ ዝተባሃለ ቦታ ዝተጋጠመ ስሕተት ወይ እውን ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይቲ እቲ ቀደም ናይቶም መን እዮም ዝበሃሉ እቶም ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ራሽያ ሓላፍናቶም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ናብ ፑቲን ገፁ ክኸይድ ከሎ ወይ እውን ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ተቃዊሞሞ ተባሂሉ ድሓር ዝተቐተለ ማለት እዩ ንሱ ዝበሎ እንተሎ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ብልሽውና ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ነይሩ ናይቲ ቫግነር ግሩፕ ሓላፊ ዝነበረ ማለት እዩ ቅድሚ ክንደይ ዕልዋ መንግስቲ ተፈፂሙ ዕልዋ መንግስቲ ክገብር ደልዩ ተባሂሉ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብዙሕ ዝዛረበ ዝነበረ ንሱ ኣብቲ ዘረባናቱ እቲ ብልሽውና ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ከም ዘሕረቆ እዩ ዝዛረብ ነይሩ Defense. Of course, this happens everywhere. In the Pentagon, it's in fact intergalactic internal corruption. In the German Ministry of Defense, it's the same thing. We don't know about what happens inside China because it's too opaque. And in Russia, as far as we can tell, and as far as intel sources who have their moles inside the Ministry of Defense can tell, it's a very, very complicated affair. We all know there is a sort of purge going on, like Putin feels now with this new government that he's free to finally reorganize things internally in the Ministry of Defense. A lot of generals and a lot of the old guard
have been directly accused of corruption. Shoigu, we can say very, very diplomatically. So بحتر زبالة أبدا تصابنا تنتهي ولا قا تكونتات حاوس stabilize جيرو من تلو سحتت نايتي قال نجر قلت أبت سرايتنا يوكرين أبت مرحنتنا سرايتنا راشا كم استرعي زقل حبري تايو سلزي this was very insightful معناته كله كم تراشا زدلي وترى خير على مالت هنا يكون advantages does Ukraine expect to gain, would you say, by creating a buffer zone on Russian soil? Good morning, Kerry. Well, there are a couple of military aims that Ukraine pursued, and it's probably not so much the creation of a buffer zone, but more importantly, drawing Russian forces away from the Donbass, where Ukrainian forces are critical. And as far as a buffer zone is concerned, if we look at the map, we need to understand that in order to create that buffer zone, in order to prevent potential Russian attacks on the Sumy region, which we have heard about 2 months ago, there were speculations that the Russians would continue their Kharkiv offensive and expand to Sumy. Ukraine would need to control more territory and establish better logistics, and it would need to control at least Korneva, Lvov, and Rilsk, which you. So, yeah, again, I Deutsche Welle analysis the mantet wala wala ti حركة بتوم عبد Deutsche Welle متيوم بالانس زغون أناليسيس تبسبي أزيا انتهت بالدلا نا يوكرين استراتيجية جا مخانو مغنياتو ولا ون بافر زون مالت مكلا غلو بوتا راشا إلو بيقبرن تلو حدا تحيزو مزلو نشتي كالا يسفع زغون بوتا عزلو أبدا ما بزح لوجستيكس كتفتر كتكلا لكا سلازي سراويتنا كاكابت كريتيكال دفاعات وسيكا كابتا قداس دفاعات وسيكا نابكال بوتا مديدكا حدش دفاع كفيتكا بزو سراويت كوزل كازغل بزو جنزبنا أشوارك حتى كازغل غيركا أبتقند دفاع كتسعر تجميركا نبي حق جيجا مخانون يوكرين دما جيجا calculation كم زجبرت يا بتي زرباناتا بحتر زبالة خنردون. Ukraine doesn't control, or maybe the city of Kursk, and it's still too far away. Ukraine doesn't seem to have the momentum right now, so the operational tempo has slowed down. However, this small territory that Ukraine has right now, is it going to make a difference in the grander scheme of things in terms of preventing the Russians from operating efficiently? I don't think so. Well, Ukraine's advance in Kursk must also tie up a lot of Ukrainian resources. Why not use those resources to defend the eastern territory, say, of Pokrovsk, where Russia is continuing to make gains? Exactly. زيت حتى أما كسنا بالكون أبتكم من سنة اسم الله سلوية دحري أبتقند قداس الدفاعات وحدنا يسراويتن أصغر كلكا نابكال جنبار كابتغفت نتزلكا تسقاتات أفتيك عندي راشا تدفع له زلان تعوتوا لزلا جنباراتن أتوكير كان تسرحكاس سلام تايكم زي تمرسي بلا له تحطه. Good question. It's a difficult situation for Ukraine and for Ukrainian command, for military command, because on the one hand, Ukraine lacks manpower. On the other hand, Ukraine lacks equipment. And with the political uncertainty in the global sphere, especially with the upcoming US elections, and the fact that Ukraine has been suffering setbacks, the Ukrainian side had to do something, because getting supplies from Western partners is very, very uncertain for Ukraine, meaning that it hampers operational planning. And so this is a way of a gamble to achieve a specific media effect on the one hand, to boost the morale of Ukrainian troops and maybe show the population that it's worth joining the ranks, because there are issues with... Wow, this is very insightful. تبوظ هون حبريتات بدلا. سلامتهم زي عينت سقمت وسيدهم نزبل بحتر زبالة أبت جنبارات يوكرين أبتعودوا كنات كلتا قدلت هاللهم حدا قدلت واحد السبع لهم زاكل أغمي سراويتي باللومن كالاي واحدنا يتصوار هاللهم exactly تزدد اليوم أتصوار عب جزيا يمتصوم نزل أتصوارهم تساقم هاللهم سراويت تساقم هاللهم فاين انتايكو قبر لهم اتزخافة تساقمهم كنتاي سالساي تزخافة بوليتيكاوي uncertainty معناته أب أمريكا مرجع حكايدي دونالد ترامب كعوات ندحرو غينو 7 معالت كلتا ورحي تريفو دل almost إيش أنا توم توديو سلزي أب جنبارات رأينا مكتو قلو مع نتدفقنا تسعرون كله زخوني يقول معربا وهاجر جنزبك حجزة ما يكلني أسوارك حجزة ما يكلني سلزي فلوي نجار كجبرك خلوا لهم كرعيو له زغلوا حيلكم زلهم نيوكرين محجاز كوات زغل استراتيجي مخانو بقلي لدي سعر سبكم زي كون كال نجار كجبر زغلوا مخانو كريو خلوا لهم من تان سبات هاجرات نحجازو من خبر جسا سلزي أبغى غلط سبات نزا زربازيا perfect النزو كونتات حجز له مع عمد صبوا يرجليش وزن برسب كرينا and this is very interesting right now أبصح حجو قينا هالرياق لنا
شعوك بحال كله انت يفلطو سلمتاي كابي يمصينا نزربا له يبال نيرو لو مجن اكزاكت الناس كونتات زغليصو نيرو اسمع يا بريزيدنت سياس بزعازي ابراشا مس بوتين ناتا سعر خله يزي ابت غزيتي راشا يدفو يم نيرو ابت غزيتي زبالو سمو declared war. This last event is the final phase to me. It will end sometime. NATO will not get out of intensive care. EU will not get out of intensive care. These are systems that are crumbling. It's only a matter of time. And the whole world will have to be prepared, not to defend Russia, but stand with Russia so that this hegemonistic idea will not prevail at any point in time in history. This is a very deep statement. ተዘራርባ እንታይ ኮንፊደንስ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዋንቲ ራሻ ሰራዊታ ይኹን ወታደራዊ ዓቕምናታ ኮምፕሊትሊ ትክክለኛ ሞቢላይዜሽን ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ጌራ ነቲ ዓውደ ኩናት ክትቅይሮ ጀሚራ ይነበረትን በት መረዳታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ዝብል ዘሎ ኔቶ ይኹን ኤውሮፓ ክትንስኡ ዘይክእሉ ኦርጋናይዜሽንስ እዮም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሎሚ መብዛሕቶም ስኮላርስ ወይ እውን ጂኦፖለቲካል ኣናሊሲስ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ዝብልዋ ዘሎ እዮም ኔቶ ወዲዩ ዘሎ እዩ ሽም ጥራይ ሒዙ ሓረካት ክገብር ዝፍትን ዘሎ ትካል እዩ ኔቶ ዝበሃል ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ በዚ ዘለዎ ቅርፂ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ኤውሮፓ ንባዕላ ኣብ ዲቕ ዝበለ ፀገም ትኸይድ ዘላ ኮንቲነንት እያ ብፍላይ እቲ መርሕነት ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ክልቲኡ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክወድቕ ዝኽእል ኣይኮነን ግን እቲ ኩናት ናይ ራሻ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ መስማር ገይሩ ዝሓረሞ እዩ ኣብ ፅዋን እዚ ማለት ስለዚ ነዚ ክብል ከሎ ኣብ ገለ ፖይንት እዚ ኩነታት እዚ ክመውት ምዃኑ ዩክሬን ድማ ገንሸል ምዃና ዩክሬን ንገንሸል ዝገበርዋ ጉዳይ እምበር ኣብቲ ኩነታት ዓብ ነገር ከም ዘይኮነ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብዓወት ናይ ራሻ ክውዳእ ምዃኑ ይዛረብ ዘሎ ኣብቲ እዋን እቲ ከምኡ ንክብል ግዴታ እውን ኣይነበሮን ግን ሪሊ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ የንብቦ ስለ ዝነበረ ግዜ ክወስድ እዩ ገለ ዝኾነ ግዜ ወስድ ግን ብዓወት ናይ ራሻ ይክውዳእ ስለዚ ንራሻ ክንድግፍ ኣለና ከምዚ ዓይነት መርሕነት ኣገዳስነት ኣለዎ ኣቐዲምካ ከዋፅኣካ ዝኽእል ወገን መሓዝ ስትራቴጂ ትዝበለፀ እዩ ኣፍኮርስ ከም ካልኦት ሃገራት ተዝኸውን ነዚ ኩነታት ተጠቂሙ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት በጃኻ ኣፅዋር ሓግዘኒ ኢሉ ተጠቀመሉ ግን ኤርትራ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር ስለ ዝኾነት ክድግፍ ከላ እውን ብክልተ እግራ ረጊፃ እያ ካልኦት መራሕቲ ሓገዝ ንክረኽቡ እዮም ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረቡ ዝኽእሉ ኣረንቲንክ ኤርትራ እኽሊ ደልዩ ወይ ኣፅዋር ደልዩ ኣይተዛረቦን ኤግዛክትሊ ዝረኣዮ ኩነታት ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ እዩ ተዛሪብዎ እዚ ድማ ከም ታሪክ ከማ ነባሪ ኮይኑ ክተርፍ ዝኽእል ቪድዮ እዩ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ቻነል ናተይ ኬትኩም ፅራዩዋ ብእንግሊሽ ኣብዚ ድራር 4 ኣፍሪካ ትብል ዘላ ሰብስክራይብ ግበሩ ናይ እንግሊሽ ቪድዮታት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ነዚ ኣብዚ ጂድራር ሼር ዝገብረልኩም ዘለኹ ነቲ ናይ እንግሊሽ ቨርሽንስ ናቱ ሰሪሕና ኣብቲ ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ሼር ክንገብሮ ንፍትን ኣለና እቶም ብእንግሊሽ ዝሰምዑ ደቅኹም ድማ ናብኡ ክሰድሎም ትኽእሉ ንሳቶም ከብልዎ ይኽእሉ ናብ ካልኦትን ሼር ግበርዎ ምክንያቱ እቲ ቻነል ተዓፂና ነይሩ እጂ ተኸፊትሎ ናይ እንግሊሽ ትሕዝቶታት ኣብኡ ክንገብር ኢና ነዛ ብትግርኛ ሪኣክት ንገብሩ ዘለና ብእንግሊሽ እናገበርና ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪዋት ምስ ካልእ ኮምባይን እናገበርና ነቲ ቀንዲ ኦሪጂናል እቶም ካልኦት ብእንግሊሽ ክሰምዑ ዝኽእሉ ኦዲየንስ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንክፈልጥዎ ናብኡ ሼር ክንገብሩ ኢና ስለዚ ሰፖርት ግበሩ ምክንያቱ ሎሚ ኩናት ኣብ ሚድያ እዩ ዘሎ ከም ንብለኩም ዘለና ሚድያ ዓብ ተራ ይፃወት How do we design a plan? How do we fail this one without any further cost? They are printing money. They are not manufacturing anything at all. It's printing money. And this has been one of their weapons globally. The monetary system, the global monetary system, controlled by dollar and euro, has been used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account, has been one of their tools. This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture. I mean, look at this. I mean, أمامتنا سيرجي لافروف حتى كابتن توب دبلومات سنة عالمنا زبالي سيرجي لافروف هي لك عبروسي هربهم زلوا تكلين زربا مخانو أمكو زلوا موردات زلوا ولا حنت زفري ويب لو من دولار يورو نا برينت نا قبرو نت فاينانشال اركيتكتشر نا عالمنا سلز قاصر ونتي قدو نتي سرقو نتي عصو نتي يشفنو نابلي تكلين زغونه برتو زغونه زربا يستقام زلوا سلامتاي دما زغرمم زلوا ابت غزيتي بريكس بحال ولا حنتي الشماي نبرون بريكس دحري تلتشحن بفلاي زي بريكس بهالمومنتم زرع على الزدايبه تلتشحن تلتشحن 23 زغبرو كونفرنس ناي دولار دي دولاريزيشن زي بس لازمته نقدنا راشان تشاينان بباطيرا كوم زمري مومنتم ماتشين برقميو
ብሪክስ ነይሩ ግን it wasn't really something ኣሜሪካ ትፈርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ዘርዕድ ነይሮባ ዘርዕድ ኩነታት ይኮን ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ኩነታት እቲ ናብ ከምኡ ከይበፅሑ ከለዉ ቦልድ ዝኾነ ኣካል ናይ ብሪክስ ኣይነበረን ግን ኩሉ እቲ ዘረባናቱ ዕምቆት መረዳእታ ናይ ወታደራዊ ቁጠባዊ ኣካይዳ ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎ ስለዚ ነበረ ናይ ብሓቂ ንሳቶም ተገሪሞም ክሰምዕዎ ወይ እውን ብኣንክሮ ክዕዘብዎ ኢና ንርኢ ዘለና this is a very very interesting encounter the video እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ መንገዲ ሪኣክት ገይሩላ ብዙሕ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ እያ ሓንቲ ካብተን ነባር ታሪክ ዝኾነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳዕ ክንደይ ንቅድሚት ክጥምት ከም ዝኽእልን ንጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ከም ከብዲ ኢዱ ከንብቦ ከም ዝኽእልን ዘርኢ ኩነታት እውን እዩ ክንብል ንኽእል ኦኬ እዚኣ ንቐፅላ ንእሽተይ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ቪድዮ ክሰግር new financial architecture globally, not controlled by euro, not controlled by the dollar, not controlled by other currencies. To me, this failure of the attempt to contain Russia will immediately move to the east. Containing China is their next agenda. They may be playing a very deceptive tactic on trying to tell everyone, oh no, we have to work with China, we have to do this and that. Their miscalculation about China has proved to be wrong. They felt probably they have ኩሎም እዮም ዝግረሙ ዘለዎ ዝ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ዝኾነ ስትራቴጂካል ኣጠማምታን ኣናብባን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘገርሞም ዘሎ ናይ ሃብነ ዩ ሬርሊ ሲ ፑቲን ከምዚ ኮይኑ ኢምፕረስድ ኮይኑ ክሰምዕ ማለት ንካልኦት ኣይኽብርን ገለ ኣይኮነን ግን ናይ ብሓቂ ክንደይ ደቃይቕ ፉል ኣቴንሽን ሙሉእ ስሕበት ብዘለዎ ዘረባ ዕምቆት ብዘለዎ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ሪኣክት ገይሮምሉ እዚ this is a very interesting conversation ከም ዝነበረ ክንገልጽ ንፈቱ ማለት እዩ Most intense fighting is underway with a record number of clashes reported last week. As a result, the Ukrainian authorities have issued an urgent order to the families with children to evacuate the city as soon as possible. Local authorities said that Russian forces are advancing so quickly that evacuations were necessary. Officials say that around 53,000 people still live in Pokrovsk. Others have already fled amid the Russian army's advances. In Pokrovsk, the Russian army is bearing down fast. You see, Ukraine's ambitious incursion into Russia's Kursk region has not really deterred the Russians from encircling the strategic eastern Ukrainian city. Pokrovsk is one of Ukraine's main defensive strongholds, as well as a key logistics hub. So, that wudala ti kandi ናይ ኣገደስቲ ዕርድታት ናይ ወታደራዊ ሎጂስቲካዊ ቦታታት ኣቡ ራሽያ ንቅድሚት ትደፍእ ከም ዘላን ቦታታት ትቋፀር ከም ዘላን እቲ ናይ ኬቭ ወይ እውን ዩክሬን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ናይ ከርስክ ዝበሃል ሪጅን ዞባ ዝኣተውዎ ዝኾነ ይኹን ንወታደራዊ ኣካይዳን ስትራቴጂ ናይ ራሽያን ክቕይሮን ክዳኽሞን ከም ዘይከኣለን በንጻሩ መሊሱ ኣፍ ደገ ከም ዝኸፈተሉን ነቲ ድፍኢት ናቶም ከም ዘቀላጠፎን እያ ትዛረብ ዘላ እዚ ኸ ኣገዳሲ ሓበሬታ Donetsk region. If Russia were to capture this city, it would significantly compromise Ukraine's defensive capabilities as well as supply routes. And not just that. If Pokrovsk falls, it would basically bring the Russians closer to the stated war goal, that is the capture of the entire Donetsk region. After over 2 years of the war, Ukraine's war-battered troops are struggling to defend the eastern front. One of Ukraine's attempts to ease the pressure on its eastern front was to catch the Russians surprised on the 6th of August. When the Ukrainian troops launched the cross-border assault on Russia's Kursk region, they say that their goal was to unnerve the Russians and force them to split their military resources. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that the daring incursion is to create a So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ስትራቴጂ ናይ ክልቲኦም ሃገራት by the way እዚ ናይ ዩክሬን ዝገበሮ መጥቃዕቲ ብምሉእ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኔቶን ዲዛይን ከም ዝኾነ እቲ ስትራቴጂ እዚ ከዓ ብዙሕ ኢምፕሊኬሽን ወይ ብዙሕ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ወታደራዊ ዕላማ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እውን ዩክሬን ተተሳዒሩ ዋላ እውን ዩክሬን ከም ሃገር ራሽያ ስዒራቶ ከመይ ገይሮም ብንእሽተይ ሓይልታት ሰፕራይዝ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንምርኣይ ዝተገበረ እውን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣካይዳ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድፍዓት ንራሽያ ነቲ ዘድልያ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንምቁፅፃር ሓገዝ ገይሩላ ኣሎ that's why ብወገን ራሽያ ነቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ሞር ኣብቲ ንደፍኦ ዘለና ፀቂጥና ንኺድ ንዑ ድማ ዝያዳ ነነፅር ምክንያቱ I don't think ዩክሬን ማለት ራሽያ ብዙሕ እንድያ ምቅያር ትገብር ዘላ ሓደ ካብቲ ምቅያር ገይራቶ ዘላ ቅድሚ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቴሌቪዥን መፅዩ ዘተ ሰላም ነጥብታት እዝን ተተገይሩ ንዘተ ሰላም ቅሩብ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ
ድሕሪ እዚ መጥቃዕቲ ናይ ኩርስክ ሪጅን ብዩክሬን ዝተገበረ ነቲ ዘተ ሰላም ካንስል ከም ዝገበሮ ድሕሪ ሕጂ ናይ ሰላም ዲስካሽን ዝበሃል የለን ምዝዮም ኢሉ ምናልባት ሓድሽ መንገዲ ተኸፈተ እምበር ነቲ ዝነበረ ዓፅይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ተፃቦታትን ሓይልን እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካልኦት ድማ ቭላድሚር ፑቲን ንኒኩለራዊ ኣፅዋር ንኸይጥቀም ዝገብሮ ዘሎ ጥንቃቐ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ብጣዕሚ የሻድኖን ናብ ሓደገኛ መንገዲ ይደፍኦ ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ሓደ ካብ መሬት ናይ ራሻ ምርጋፅ ብፍላይ እዚ ኩርስክ ዝበሃል ድማ ብዕላማ ዝተገበረ ነይሩ ኩርስክ ዝበሃል ቦታ ስትራቴጂካዊ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንመጀመርያ ሰራዊት ናይ ጀርመን ኣብኡ ምሳተወ ኣብቲ ቦታ እቲ ክስዕርዎ ስለ ዝጀመሩ ዓብይ ዕርድን ዓብይ ውግእ ዝተካየደሉ ቦታ እዩ እቲ ሽም ናቱ ኣብ ታሪክ ናይ ራሻ ዓብይ ቦታ ዘለዎ እዩ ዳስዋይ ውራ ኢሎም ናብቲ ቦታ እቲ ዝኸዱ ኢሎም እቲ ታሪካዊ ዝዓብየ ቦታ ዘሎ ሞራል ናይ ህዝቢ ራሻ ንምህራም ተባሂሉ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ምናልባት ኣብዚ ሓደ ሰብ ክገልፀልና ክእል እዩ ነዚኣ The enemy is at the gate and that Ukrainian President Volodymyr Zelensky has walked into Putin's trap. Your thoughts about that statement? Well, I don't think it was a trap by Putin. Putin was caught by surprise and really didn't know how to react for almost 2 weeks. So it wasn't a let loose and let the Ukrainians continue their attacks on Russia and to... Well, it's important for Ukraine because Ukraine will then have something that they can hold on to as possible negotiating bargain. There's also another reason, and I've written about this. Kursk was the locale of the greatest battle probably ever, certainly the greatest tank battle ever that the Soviets won, and it was the turning point for them, which led to their eventual occupation of Berlin. It's got huge psychological impacts on Russians, and particularly on Putin, who is a student of history. So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ እቲ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ነጥብታት ክነግረኩም ዘለኹ እዚ ኩርስክ ዝበሃል ሪጅን ኣብቲ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ራሻ ወይ እውን ሕብረ ሶቪየት ምስ ሰራዊት ናይ ሂትለር ናይ ጀርመን ኣብ ዝዋግሉ ዝነበሩ እቲ ዝዓበየ ናይ ታንኪ ውግእ ዝተካየደሉ ቦታን ዕርድን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዓወት ራሻ ኣብ ኩርስክ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ናዚ ናይ ጀርመን ዝገበረቶ ሓደ ካብቲ ነቲ ዓውደ ኩናት ዝቀየረ ነጥቢ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩርስክ ዝበሃል ቦታ ኣብ ታሪካዊ ቦታ እዩ ኣብ ሳይኮሎጂ ናይ ራሻ ኣብቲ ናይ ዛንታ ናይ ራሻ ዓብ ቦታ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ድማ ንፑቲን ከም ተምሃራይ ናይ ታሪክ ዝኾነ ኣብ ታሪክ ኣዝዩ መረዳእታ ዘለዎ መራሒ ናይ ዓለም መጠን ኩርስክ ቦታ ክጥቃዕ ከሎ ንዑ ሳይኮሎጂካሊ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ባት ብስምዒት ዘይኮነ ውግእ እንታይ እዮም ዝብሉ ድፋዕ ስለ ዓውደ ኩናት ስለ ዝሰበረ you can win a battle but not a war ስለዚ ንእሽተይ ድፋዕ ክሰብር ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ንሓደ ግንባር ክስዕር ትኽእል ኢኻ ንኩናት ምስዓር ግን ብሙሉእ እቲ ነገራትካ ኣብ ኩሉ ግንባራት ብዘተኮረ ምኻድ እምበር ብሓደ ግንባር ስለ ዝሰበርካ ንውግእ ስዒርካዮ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ድማ በቲ ዘገድሶ መንገዲ ኣብቲ ዘድመዓሉ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝበሎ ኣብ ኣተኪሩ ስለ ዝኸደ ነቲ ናቶም መፃወድያ ዝገበሩሉ ወይ እውን ንሱ ከም መፃወድያ ዝሓሲቦሞ ድመፁ ንዑ ኣብቲ መፃወድዮም ባዕሎም ከም ዝጥበሱ ገይሩ ንዑ እውን ግብረ መልሲ ይበሉሎ ዝያዳ ግን ንሱ ኣብቲ ሃጓፍ ተፈጢሩሉ ዘሎ ብትክክል ኣብ ሃሪሙ ነቲ ዩክሬን ዝገበሮ ስጉምቲ እቶም ደገፍትናቱ ተፀሊልካ ዲኻ ሕሙም ዲኻ እንታይ ወሪድካ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ኢሎም ንሳቶም ከም ዘባጭውሉ ይገብሮም ኣሎ ማለት እዩ And so losing Kursk is a tremendous psychological blow to him. And that's why I think he hasn't been able to figure out how to react. So it's important for Ukraine, not only for strategic purposes, in order to offset what's going on in the east of Ukraine, but also for psychological purposes. All right, I've been talking to Mr. Dov Zakhaim, who's a former Undersecretary of Defense in George W. Bush's سنتين نريد لنا زكونات زي أزيو كبيدن بداهين حدقنيا معزننا هذا زخيزلو بيناتيو ببوليتيكا نريو نخل بوتهدراو كنريو نخل بدبلوماسي كنريو نخل بقطبا كنريو نخل نا كل معزنات تنتينكا أكايدا ناي ميديا ناي عالمنا كتمهارو لتغل انتينا نريد لنا إيروبايان حتى دوما بزقبرو لزلو زبالة تمرتن وسيدا لنا كالا يكونات عالم كمزي نيرو كمزي خمزي تغيري لو بعلم مصحفو نتزر اليوم نقرات مسوق دولو ديكونه أبريل تايم تاريخي في الزمالو ኣብዚ ሕጂ ዝፍፀመሉ ዘሎ ታሪክ ድማ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪካ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣዘንቢዖም ኣጋጊዮም ነቲ ኩነታት ክትንትንዎን ክትርኽቦን ስለ ንርኢ ዘለና ኣብ ሪል ታይም ኣብ ንሓድሕዶም ዝገብርዎ ዘሎ ኩናት ድማ ከም ዓብይ መምሃርን ንክንፈልጥ ዝሕግዘና ኩነታት እዩ
ናይሎ ማርስቲ ኣብዚ ጉዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ነዚ ቻነል ላይ ትውሕዱ ከምኡ ድማ ናብቲ ድራር ፎር አፍሪካ ድራር 4 አፍሪካ ትብል ዘላ ጀትኩም ነቲ ቪድዮታት ሰፖርት ተገበርኩም ድማ ነቲ ዛንታታት ናይ ኤርትራ ናብ ካልእ ኦዲየንስ ከም ዝኸይድ ትገብሩ ናይሎ ማርስ ኣብዚ ጉዴ ምዝያለ በዋ ክገጽኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች